Kublai yafi baro. Kilai tali ki jimpule baning kong na Isaya nung yatulupa sanpo sana dukandai. Kasampusan shispa khandri. Shiti jung Jacob kalanong ba dekat katsaho dekat pra. But ka gospel kade jung Markus kalanong ba pra dekat arpunyo hadu lai pusan. Nga ay lupa ifi kane wala da de sinsay jen na bandala shay nga ay lupa ifi. Kita giba yo ban leing mane kinsa pon kare lupa. Te bom yo sa pulay munta bad pusan la shayru. Mo? Te naga gospel pet mata singi ujisu ula stang bat ula kli yaki apostol. Ha ong yang kibri ki ong ngalong uwe. Bat kila ong don bong Yohanes Baptist, don bong Elijah, ki pat ki ong prophet. Bat kibri kin Pyrkhat harukom, kibri kin kren harukom. Ni aga jing imde ban kuslai tan chpangane. Te bul mangi du jingkermen ni sonsi namar ni shus ngap kol mari kibri baro. Munta best jingkeli isula keli galong pi ong ngalong uwe. But Petrus ula jawab melong Mesaya but Jisuong but Jisulong aga jingsha dei uble pa ba panitu yifi la ai fi kane ga jingit kane ga long ga jingkeli mutaga singi Jisu keli yang aru yifiru nga pi ong ngalong uwe. But ka jawab jung kane ga jingkeli kansa pen kala ga jingim jingi barokowe. Lada kum Petrus ngit bau Jisu long Mesaya pen ka jingim jingi kan kala. Te bon mangi menta bale ngi sagaju. Mar ngatrai kane ga jingit ba ngi la yo pediang ngimpat ngit scam kumba Petrus la pla hangne. Pananta firu sagawe Jisu la kran sapanga jingim ayukan saja buat Petrus ula ong yogumno wem pimde benlet Jisu ngumno me Pyrkhat kum ubri am kumba Pyrkhat uble kane kalong ka jingi te ai bagak ten uble mutaga simpi ban nga ai advance lupa mo madala shay nga ai lupa mutaga janmin nya puson ban Pyrkhat kum ubri ne kum uble but kiba Pyrkhat kum kibri gilom nong pun shoy. Wa Pyrkhat kum uble kinsa yo jingkar ko baru beli badan bor pa baru kon man simba ko